Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat, ti serye tayo italawas, napauluan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ana, apay ang masasalot ka ang mapanag-eskwela. Dagiti-ngipin ka adalak nana. Kanayong dak nga uyawan. Nalalaing da ka dingam si ka? Saan mat nanang? Ngam napintas ka natalda. Siyak ka pandak ka nung kandabiyana. Saan mo nga italtalag ida? Agadal ka kitdi. Tapno isagana ang tinasaya ang masakbayang. Ti adal kat awan makaagaw kan ka, anak ko. Apay nga naglukmagak. Sakit nagbasita. Kunada akasla ka no impatugaw ako ribot. Ay na anak ko, saan nakaamabiyag ti kinapintas? Nga mabiyag na ka ti adal mo, no ammom nga aramatan to ti inadal mo. Iso nga agadal kakit din. Makapadismaya no maminsan dagiti na uyaw akaadalak nana. Saan ka apa-apekto iti kasta aklase ti tattao? Bye-bye ang ina. Saan da kalakat adangran? Uy, ada ka no surprise quiz tayo po natin sa bali a section. Nag-review kayo kadi? Ala, sana ka nag-review. Tanapan kami nag-happy-happy kadagiti kakadwa. Ha? Napan kayo nag-happy-happy? Ngam di kay pa'y nagawis mat? Saur ka mat? Lalaki kami mat amin. Alangan tamay may sama babae. Kasano nga ron itan? Saan tayo ang nakasagana iti quiz? Sigurado ang naka-review ni Ami. Agsakar tayo ken kuana. Imbag no mayat nga agpasakar day chay. Kanayon ng tupay alinggan ti papel na no test no quiz. Eh di lamlamuyungan tayo. Tapno agpasakar. Kasano kuma? Ami, ada ka no quiz tayo. Naka-review ka kadi? Ha? Medyo ha? Agpasakar ka man na ron. Saan na kami ang nag-review? Nagrigap gayang di senior high. Narigat no saan mo nga ipasnat. Kano saan ka adumag iti maestra. Kaya't mo asawan? Saan na nga agdengdengag? Saan mat nga iti kasta. Ti kayat ko asawan. No agdengdengag ka analain. Uray saan ka nag-review. Adalat tamat may sumbat mo iti saludson. Saan aday tati kayat ko ang mga gan? Ti ko na, agpasakar ka. Ngam na makita ti maestra ng agpaspasakarak. May ramanak amauntan. Paidam kakit di ah. Inakman la iti tugaw kon. Ang mga noomayon ti maestra tayo. Gimura. Ang mga numakita nak ni maestra ng agpasakar kat kaungat na. Apay ang zero tinaalayo at tanlo? Conrad, Yofe, kan Edwin. Saan kayo kadingag dengdengag? Agdengdengag kami mat ma'am. Di mo mat namin imbaga nga adda quiz tayo. Iso nga rod adyak imbaga nga dakwis tayo tapno makitak dagiti estudyante adungdungag kan saan. Nangag mi dagiti insuro yung nalipatan mi, ma'am. Quiet! Saan nyo atultuladan dagiti atanlo? Nagtultuloy akastoy ti maalala no da test kan quiz tayo. Di da namnamaan ang makagraduar da. Saan ton, ma'am? Ag-review kami ton analain. Basta paggraduaran da kami. Nulakat ag-review kan agdengag kayo, adanamnamayo ang makagraduar. Ngam no kanayon a zero ti maalalayo. Ladingitan, ngam agulit kayo. Delikado no saan tayo ang makagraduar. Diyak kaya ti agulit. Sigurado lakit ding agladingit ni Lolo no saan na ka makagraduar. Imbagak namin kantuan na analain at titi pagadalan. Masapol nga garamid tayo iti addang. Tapno saan tayo nga agulit. Anya nga iti maisingasing mo nga ramidan tayo.
Tapno mayat ni Ami, wenno ni kuribot nga agpasakar kada tayo, di gayaman tayo. Pinadas ko nga rod a kinasarita ngam di namat kayat. Amangan ka no mairaman a paguntan ni ma'am. Kastoy lang ti aramiden tayo. Oh, anya day ni panunot mo. Epektibo nga tamot lang. Kapay di. Armam, Conrad. Ha? Magbalin a girlfriend mo, pasakarin na ka. Ha? Hindi pasakarin na kami, mat. Ribuar amin ang akaklasem ami. Di ka mo pa nag-recess. Ay, dito yakon, ma'am. At nabalon ko alinintaan na lom asaba. Ikan ka tadumat da ito eh. Naimas tililing ta na lumasa ba? Mula yung kadi? Ay, wan, ma'am. Mula mi kaninanang ko. Anya ka di matitrabaho ni tatang mo? Diyak pa'y nakita ni tatang ko, ma'am. Masikog kanupay ni nanang ko, idi pinanawan ni tatang. Kaya't mo asawan? Nilaang nanang mo, ti kadwam ijabalayo. Wan, ma'am. Ngam no daduma. Umay ijabalay tigayam ni nanang abakit abalasang. Agbakasyon ijabalay ni ninang ko nga Edna. Oh, kastagayam. Baron day taan ninang mo ti mangtulong kan ka, no agtuloy ka iti kolehiyo. Sapay ko, ma'am. Nasingpat mat kanya. Ikaid mo ti agadal, apo. Kasanon mo awanak daw. Kasanon tupay ti biyag mo. Manipod na kiasawa man ni nanang idinabalo. Imbati nakdituyon silong mo lolo. Gaputaan mo na nga dabasit pensyon ka, idi nagtrabaho iti may sa apaktorya. Hanggang basit laeng mo ti mapimpensyon ka. Kasano ako nga tanaawan ka, lolo? Isungarod nga igaid mo ti agadal. Tapuno adda pagsama ka damto. Damag ka, asaan ka kanwa napasnak iti panagadal mo. Asino man tinang ibaga, lolo? Ni maestram. Nasabat ko, hindi kalman. Ket day tatim bagana. Pinumusta ka nga may. Rinabak na kalaang ti maestrami, lolo. Ay, ulita ti magaken ka. Si kamot lang ti mairano no makaadal ka. Saan ket asya? Onya, umanugot kay timbaga, ngarmam ni kuribot, tapno adda pagsakaran tayo, Conrad. Jack kayat ngay. Intunsong batan nak. Ibagadagit din na may sa akuribot ti kaayan ayat ko. Saanan? Saan mo mat nga asawaan, ah? Ramatan tayo lang nga pagsakaran, tapno makagraduar tayo, mate. Kaya't mo ka di ti agribit? Ha? Ay sana. Jack kayat ti agulit. Ba't lagayam? O di armamon ni kuribot. Isunto ti mga ramid iti homeworks mo. O di pasakar mo tumat kada kami kini Cleofi. Apay no si kati mangaram. Kasano? Kat sinong batan na ko ni Cleofi. Agsilos day jay. Anya? Kayat mo asawan. Da kayon kan ni Cleof eh. Kanya pa ingay. Isungar mamatan ni kuribot. Sige. Ipagpagapok iti panaggagayam tayo. Hello, Mari Edna. Nakaawag ka mat. Saan ka di adanda ni agturpos ti inaanak ko, Mare? Ay na, Mare. Sumagmamanupay abulan. Siyakto ti gumatang itibado kun sapatos na, Mare. Pudno ka di dayta, Mare. Ay na, pakaragsakat na igatangan ti inaanak ko. Kakaiso lang na isulaang ti inaanak ko. Ay na, ibagak to dayta kan kwa na, Mare. Ay na, maragsakan lakit di ti inanak mo. Itapay laan, agurno nga iti igatang ko. Ay na, Mare. Imbaglakit di taadda ka amang tultulong kanyak. Diyak pa'y lang malipatan, di pa nang tultulong mo kanya, kinagsasakitak pa'y laan. Inan-anusan lang nga inas kasikaso, iti babalasang tapay. Nabayagan day jay, Mare. Uray na bayagan,
Saan ko ang malipatan ti kinasayaan mo agayam? Unay daytan. Sige nga, Rudan. Ulitak ti agyaman. Bye, Mare. Ami, mabalin ka di. Di nakaguray ti bagakan ka. Anya ka di bagam kanya. Namin, kadagiti kalabas. Saan anasaya at impagpakitakan ka? Sa anak nga gimulmula iti sakit tinakam, Conrad. Dahil kami ti kanayon nga ibaga ni nanang kanya. Isumot lagayam ang nagsingpat ka. Amo, gapu iti kinasingpat mo. Pumimpintas ka mat iti panagkitak. Di na kumamatrabakan na kasta. Amok asa anak anapintas. Gapo iti sobra kinalukmag ko. Miss Dabiana ko nadan tupay kanya. Uray damyana ka. Tanapintas kalata iti imatang ko. Anya napintas? Nagalas tupay. Adan samat itang tanamitin mo. Anya ka di dayjay? Kwa. Inulit ko lang taimbagakan ka. Pumimpintas ka. Patsin na kuma. Kasarsarita mo titay ni Kuribot. Rinobyam ka din nga Arman? Katuna. Kasla na matimat. Nulakat agbalin akaayan ayat mo, di na ka mabalin apa idaman. Libagam apasakarin na ka no ada quiz, no test tayo. Agtutur kayo ka di. Awan pa panan na. Umamon tumot laeng. Awan namin gagayem na. Awan timayat ang makigayem kan kuana. Kasano ko mga addamayat kan kuana kat kanayon mat nga awan kwartana. Sa maysa, saan presentable agayam? Nagalas mat namin. Awan mayat amang ilibre kan kwa na. Tasan pa imot amang ilibre. Iso ka na yun agmay maysa. Nangrunan no reses. Kat, kasanon? Inton ko nam amaalilaw mo kat sungbatan na ka. Di, da kayon ton akanayon ti agkuyog. Ay sana. Kasi mga paiso. Ay, jak kayat nga ibagada dito eskwilaan. Akayan ayat ko ti kuribot. Daita ti parikot. Ay, Natayag ken nataer. Kakuyog na, kuribot. Kumamot ano na pintas. Anong sam? Tapno adda pagsakaran tayo. Malaglagip ko timbaga ni Conrad itay dya pagadalan. Italaang nga da nang ibaga na pintasak ka no. Di na nga talukluk ko eh. Anya ko matipanggapuan na amang luko kanya. Anya nga iti maganam na. Mariribo ka naklakat nga. Tas lapay kitin. Kayat ko makita kan makasarita. Anya nga taday to yan. Agsagana kay ti ibagam kiniami. Barang mapaayat mo. basit lang apan ang lamyong kan kiday. Amangan mo mapantinag kunti kuribot. Nya. Agbalin to akaayan ayat mo. Kuribot pa ilang ti awag mo. Darling, wano hani ko namut Hani asasawamat. Ar-aramidot da ito'y. Tapno adda pagsakaran tayo. Loko. Ay na, pihiman mat ni Ami. Kaasi, numainlabken ka. Ay, agtal na ka man. Sikatin nakapanunot iti da ito akalkuan. Mayat ka mat, luko. Una, tapakairanudan tayo atalaw. Itaman pa'y, anak. Naganay-gay ka nasapa ka amapan iti pagadalan nyo. Ha? Adala aramidik amasapa iti pagadalan, nanang. Itala ang amakita ka at naragsak. Ada ka di rumbang amaamwa? Ni nanang mat.
Anya ko mangay ti rumba nga maamuan. Ita lang amin ang makita ka akasta. Kas nakarkar na ti kinaragsak mo ita. Saan ba't nanang? Sa anak mo ta naragsak? Ipalagip ko laang, anak. Into naram ko mati panagagal mo. Day talhaang ti mangilong awkan ka, iti agdama a kinarigat ta. Good morning, Miss Beauty. Nasapa ka mat ita. Ha? Nasapa ak ka di? Wan, sibod namin. Ano ti oras lang ti sarak saka umunag iti classroom. Ada nga min nabatik ije classroom tayo. Inakitaan, bareng awan pa'y nakaala. Anya ka di dahi nabatin. Tulungan ka mapan mang kita. Nangyari ti bagak. Apay akas di bagak. Ami, kasarsarita ka. Anya ka di dahi nabatim. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yu ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon asutilin da Cleofe, Edwin, ken Conrad ni Ami. Gapo iti kinalukmag, ken kinabasit da ito'y. Gapo tanalaing ni Ami iti pagadalan. Nakapanunot dagiti talo iti pamuspusan. Tapno makasakarda ken ni Ami. Insingasing dangaron nga arman ni Conrad. Tapno intun mapaayat ni Conrad ni Ami. Kat addan to pagsakaranda. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo ita alawas ang napauluan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ami, tulungan ka amapan mang kita. Anya ka di dahi nalipatam? Anya iti bagak. Apay akas di bagak. Ami, kasarsarita ka. Anya ka diti ko naman nabatim. Ha? Jayman binulot ko a libro ti kaaruba mi. Masapol na nga min ti libro. Nabatik ijaw na ti classroom. Sige, kaduan ka, tayin takitaan. Kuyugan na ka mapan iti classroom? Di mo ka di kayat nga agkuyog ta amapan iti unag ti classroom? Mas daawak lang amin. Taita lang akayat po ti makikuyog kanyak. Saan ka di nga imbagakan ka? Nga itala nga nakaamirisak? Nasingpat kagayam? Isuan na patag ka kanyak? Bayam ko mga ipatag ka. Pudno ka di dayta nga ibagbagan? Pudno launay. Promise. Thanks man. Sa anak ka di ama ikaring at baling agayim mo? Saan abagay akitaan ti panagkuyog da Conrad kan Ami? Basit ni Ami, idinto ta nagdakkel mo ti Conrad. Beauty in the Beast ko naman. Ay, piman mo ta Conrad. Agpamarang anapod no, tapno adala ang pagsakaran tayo. Tapno makagraduar tayo. Saan lang ani Ami? Ganda giti kaadalan tayo ti makaturpos. Aguleyo ka kadinat? Ang tanto, ang damot namin kapkapoy ti utak ko. Ano may papan iti panagadal? Oray siyak na rin. Ngam ko na ni Lolo ang masapul ka nung agadala. Tapno na sayaap to ka no, ti masakbaya. Ami, awan mo ti libro dito'y ayang titugaw mo.
Saan nga ta dito'y tinakabatsa? Ti amok namin kat dito'y. Amangan mat no saan adito'y tinakabatsyam. Siguro. Apay ni ngawan mo tan. Dito yak to asidag mo nga agtugaw. Ha? Kaya't nakakatugaw? Saan ka di ada kayo kada Cleofe ka ni Edwin ti kanayon nga kakaabay? Kwa. Agtugaw da iti asidag ko. Imbag no kaya't dati agtugaw iti asidag ko. Masigurado ka kayat da. Imbagak ngamin anasingpat ka kaabay. Ada kadakwana. No kaya't dak nga kaabay. Ngam na siya. Awan parikot. Napan ka din ni Cleofe di pagadalan, Lolo? Apay ka day. Asino ka? Siyak ni Edwin, Lolo. Kadalak ni Cleofe. No ka adalam. Apay nga imay kapay ditaw. Saan mo't adito iti pagadalan? Dagas ko malolo. Agkuyog kami ang mapanigi pagadalan. Apay ang masapul nga kuyog kayaw. Agad adal kayaw. Ngam day tapay lakuyog-kuyog ter aramiden yaw. Tapos kadwana ang mapanigi pagadalan na, Lolo. Ubing pa'y idi ni Cleofe. Ngam makawaya siya na mapan iti pagadalan. Itakaday tadakalain sa umay mukadwain. Awan nagtimadi iti aramidak, Lolo. Ay na, laklakaya na kaon. Amok ti panggip mo iti apo kaw. Ala, yung kakit din iti pagadalan yaw. Anya day ta, dagas-dagas. Reses tayon. Saan ka di arumwar, Ami? Adabalon ko abananak yo. Ado daytoy. No kayat yo, ikan kayo. Naimas di bananak yo. Inak gumatan iti inuman tayo as soft drinks. Ngam ikanak di ta bananak yo. Uwan Cleofe. Ado nga min tinluto ni Nanang. Isong ay nadokmat tinangala. Kaya't mo asawan? Ada ilak amam, amangan iti balon mo, iso nga ado ti inalam ako nam? Tap na itan manganak kat ada dumawan. Ada itan ko. O sige nga ron, inton maminsan, adwam ti alam tada kami mati gumatang iti mainom. Sige, awan parikot. Ibagak ka ni Nanang tanayunan na ti luto na. Masapsapa nga min amariing iti bigat. Mabalintayon ti ag-happy-happy. Saan tayo naparikot ti pagsakaran tayo? Inton madanon ti exam. Nung di tayo pa'y nakasarita ni Ami. No kayat nanto ti agpasakar. Masigurado ka kayat na. Tanakunanan to pa'y nga ilakam na tayo iti makan. O, di kaawatan, adi na tayon paidaman. Saan na tayo siguro apaidaman? Nung maamaklaan iti maestra. Saan ka di nga iparit ti maestra ti agsakar kang agpasakar? Dahil tatipod no. Mairaman ang madusa ti agpasakar. Di, ay aywan kan lamyo ngam ni kuribot. Ano nga ro ti aramiden tayo? Tapno masakar tayo amin dagiti sungbat na iti papel na. Mangala tayo iti carbon paper kan papel. Ikabil nanto iti addag ti test paper na. Inton malpas ang makasungbat, ipasa na itinalimad ti papel. Tapno sakarin tayo mat, kasta ka di? Sakaran tayong tumatan ti sungbat. Babaan iti na-trace ti carbon paper. Na, numasapa ka no bigat amariing. Nayo naman ti ilutom abananak yo. Apay, adda ka di kaduwang amangan? Adda talo agagayam ko Nanang. Mangala ka no iti bananak yo. Mangala da ka no mat iti soft drinks. Ay, pasensya ka no awan bait itid ko akwartam Amumat nga awan sa bali apag sa pula. Maawatak na ti kasasad ta Nanang. Iso nga no adda kwarta. Tila ang importante ti gatangan. Agyaman at taman nakaawat ta. Tidad duma di ta nga estudyante.
Agpasugnod ka, no awan maitid ka dakwada a kwarta. Saan ko nga ramidan day tananang? Amok ba't ti sitwasyon ta? Dayta ti pagyamyamanak iti Diyos. Taman nakaawat ka nga anak ko. Uray siyakmat nana. Nasingpat kamat kanya. Riknak, ako mapkapsuta ko na po. Mapagadal ka pa'y kumaiti kulehiyo. Sakbay nga ginanaak. Napaot pa iti biyag mo, Lolo. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Diyak kaya't timapan ka ni Nanang. Kasaan na kaya't ti asawa na. Isungarod nga ikagumaam ti agadal. Kabayatan nga daak paya po. Makaadalak nga ta, Lolo. No ipasnek mo No igaid mo. Awan papanan na. No di makaadal ka. Uwan, Lolo. Ikagumaak ti agadal. Ay talaeng ti maipatawid ko ken kaapo. No di ka agadal. Awan to ti pangnamnamaam. Apay ka di asaan ang nagadal ni Nanang, Lolo. Pagad-adalag iday. Kagam sa bali mo ti nararamid na. Nagsikaw ket sika ti anak na. Saan kunto atuladan, Lolo? Nasaya at may nusan ka tumulat kinkwana. Ngagsikaw gadi pa'y nakaturpaw iti panagadal na. Istrikto matgayam ni Lolo man niya. Apayan ako na maistrikto. Dagasin ka kumaitay. Ngam imbaga na ama di ka no ti kuyog-kuyog. Saan ka no mo tapagadalan ni Balayo? Taapay napaanak ijay. Nagsarita kami ngamin. Kat imbaga na ang masapol ang makaturpusa. Imbagkan ka tapensyonado ni Lolom. Ang tapagadal mo. Basit la ang dipensyon ni Lolo. Sika, napigsapay mo't dagiti dadakkel mo. Di mabalinda ka pa'y nga isakan. Yan ti saludsod. Kabalak nga tati agadal. Narigat ka no ti kolehiyo. Day tamot itati parikot ko. Sa anak mo't ngamin analaing. Imbag niya ami ata nalaing. Awan mo't la siguro ti pagadal day jay. Awan lakit di Awan to pa'y kwartana ang mapanagadan. Ag kolehyon to lakit din. Ano man ti bilbilang ang makwarta nanang? Nangalaam ka di? Iso akanayon ka nga ilutuan iti balon mo ang mapanagadal. Imbis a kwarta nga itidkukan ka, orunong tapagadal munto. Ikagumaan tama ka adalak nanang. Day tamot ti arapaap ko para kan ka. Narigat ti awan adal na. Di ka makasapol adagos itinatalgad at trabaho no awan adal mo. Kuray ko mano nalawa mat ti bangkag tananang. Saan mat na nagbasit mat? Dayta ti kakaiso na nga ipatawid kuntukan ka. Iso ang may mayat no makaadal ka. Ada nga taumdas nga aramatan tananang. Dakkel ti maitulong na no nangato ko nga dagiti grado. Ikagumaan na nga to ti grado. Tapno mabalin ko ti agaplay akas scholar. Umadanin ti exam. Masapul nga agripaso kayo anaimbang. Diyak kaya't nga danto manan nababati maala na. Wano ma-zero. Ikarit nga agripaso ak, ma'am. Nangatunto ti maalak iti exam. Kasta agmat ma'am. Nasaya at nung umato ti grado yu amin. Adda ngamin bagsak ti grado na iti napalabas sa grading. Nagtultuloy akasta. Saan na makagraduar ti mabagsak iti exam? Nalawag ka di ti imbagak. Ulitak, igaon ti agripaso. No kayat yu ti saan nga agulit. Adto iti ginatang ko a carbon paper. Iso ti itad tayo ka ni Kuribot. Ikabil na itpandat ti test paper na. Muna, kalpasan na. Itad na iti nalimad kanyak. Sakaran tayo mat.
Uray awan ti agripaso, no at damot pagsakaran tayo. Nauto tayo na di ako ribot. Pagarot na napudno tayo agayam. Di matlagayam pakairanudan tayo kan kuha na tinapatag. Wanya, napasungbat mo ka rin ni Kuribot? Saan ko pa yan napasungbat? Madlaw mat nga si dagan tirik na kanyak. Mabalin ko latalo ko Lalain ng timang loko Tapno da pakairanudan. Katuan mat, nakasagana pa yung ti carbon paper na aramatan na pagsakaran tayo. Hello, Ninang. Nakaawag ka, Mat? Kaya't ka lang akong mustaan, basang. Nangato ka di matlaang dagiti grado? Nangato matigradok da ito'y napalabas, Ninang. Ngaminton bigat pa lang ti examen mi. Lalaing na, basang. Mayatan kami kaninanang mo no nangato dagiti grado. Ipaspas na ko mati agripaso, Ninang. Nasayaan nga rod no kasta. Day tala ang tidinamag ko. Ala, kasta tayo nga rod. Bye. Bye, Ninang. Ami, ikabil mo anda dito'y carbon paper. Kan papel di taan dagtipad mo. Apay na gito'y a carbon paper kan papel. Ito nag-test tayo. Karga am itipad. Kan carbon paper iti andag tetes mo. Tapno makopya iti papel ti answers ko? Uwan. Teta lang ti aramidam. Nung na-answer amon ti daduma, ikatam kat ipasam kanyak. San nabalay? Lasaan mo't amay may sa ti carbon paper kan papel. Maamakak, Conrad. Amangan no da makakita. Saan ka ngagdanag? Taijay tayo matlikod nga agtugaw. Awan ti makakita. Kasano nga tanong makita ni Ma'am ti carbon paper iti andag ti test paper ko? Duwag yung tinansir Ramon. Ipasam dito'y ayan ko ti papel. Anya ti pag-inara sa asa nyo di talikod, Conrad? Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo ta nagpamarang anasaya at ni Conrad kan ni Ami, namatimat ti balasan. Nangisagana dagiti talo iti carbon paper, kan papel. Nga ikabil ni Ami iti andag ti test paper na, tapno adda pagsakaran dagiti talo. Idi madanon ti eksamen. Maamamak ni Ami, iti impaaramid da Conrad, kenkwana. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano nga ta? No makita ni Ma'am ti carbon paper iti adag ti test paper ko. Doadon tinansir Ramon. Ipasam dito'y ayan ko ti papel. Anya ti pag-inara sa asa nyo di talikod, Conrad? Kwa ma'am. Jay, kwa. Ada nakita kong agtay-tayab nga insekto iti likodan ni Ami. Sige, adabit papanak. Mabiitak lang behave kayo amin. Yes, ma'am. Nasisingpot kami ma'am. Siyak ti agbantay, nuadag ngalaw-ngaw. Wanya, awan ka tipay, Ami. Inyawat ko ka ni Conrad. Alwada niyo, tama nga na da makakita.
nalpas kayo ka din. Sige, ipasa yun ti papelyo. Mabit lang, ma'am. Saan ko pa yan alpas? Uray siyak, ma'am. Diyak pa'y nalpas. Mabiit lang, ma'am. Malmalpas akon. Please, ma'am. Okay, 5 minutes ti itad ko apawayway. After 5 minutes, finish or not finish, ipasa yun ti papelyo. Ami, nalpas ka din? Uwan, ma'am. Nalpasa kon. Okay, pass your paper. Iyag mo dito yung lamisaan ko. Sinakaryo ka di amin ang nakasurat iti papel nga inyawat ko kan ka itay. Saan? Tayo di inala ni ma'am ti papel mo. Nagdanag kami. Tamangan numakita na, nagpapada tayo iti ansar. Itayak pa'y ngagdandanag. Amangan numadlaw ni ma'am ti papel tayo. Day tati na panunot mi. Isuasaan mi asinakar amin ti ansar mo. Madandanagan ak iti inaramid tayo. Sana rumbang ti inaramid tayo. Apay asan narumbang? Di mo kadi kayat nga graduar kami, mat? Kaya't kumat ngam iti legal awagas. Urayan ni awagas ditan. Basta makagraduar kami. Mayatid. Saan nga ta maduktalan ni ma'am ti inaramid tayo? Nagbasit abanag. Apay ang madanagan kalaunay. Kasto niya tatirik na ti sana naruam nga garamid iti may kaniwas. Kaya't mo hasawan. May kaniwas ti naramid me. Madlaw ko nga da pa kariribukang. Anya ka diday ta anak ko. Di nakigayem dagiti sigud amang sutsutil kanyak. Kaya't tinapasamak nana. Apay, anya din napasamak. Maditi inaramid da. Tapno makasakarda iti answers ko. Kaawatan anak igayam dagan ka. Tapno makasakarda lang. Kasta nga rod ti atap ko, nana. Masapul nga agridam ka, anak ko. Dagita ti klase ti gayam. Ano saan mo ida ang mapagusto? Kabaulanda ka apagaramidan iti dakas. Uwan nga rod, nanang. No saan ako na makikadwa kadakwada. Sigurado nga dadakas nga aramidan da kanyak. Saan ka pa'y narod nga agpadlaw? Anadlaw mo ti madi nga aramid da. Kunaklakit din mo dagayam ko. Inalilaw dak, nana. Anak, saan ka nagpaalilaw kadakwada? Uwan, nanang. Kunak nyo na pudno ni Conrad. Saan ka nagsannaay, anak ko? Talaga akas na? Adda pan nakapaay, ngam addan tumat baligi. Cheers, kakadwa! Nangato tinaala tayo iti test gapo iti sirib tayo. Ayos! Makunapay mat nga rod ang nalaing ni Ame. Ngam, kunang numaminsan. At damat pangatiwan tayo kinukuha eh. Masigurado nga graduar tayo, babaeng kan ko na. Basta adda carbon paper kan papel. Adda pagkopyaan iti answer. Uray ka na yun tayo nga happy-happy. No problem. Nalaing tayo talaga nakapanunot iti pamuspusan. Tapno saan tayo ang maparigat nga review. Tay kunada nga roden. Apagbiyagan amin a kinasikap. Mare, imbag ta nakapasyar ka. Kunang amin ti labandera iti pagpapaayak a hotel, apumanaw kano itong dandan iti bakasyon. Alaan ti anak na iti probinsyada. Kayat mo asawan. Saanen nga aglabandera ijay? Wan, mare, imbagak iti manager as sikat isukat ko. Siyak? Agbalinak a labandera iti hotel? Wan, mare, saan anariga ta washing machine mo ti aramateng? Ay na, ang pagyanan mingay nga agi na ijay syudad. Agiin nanos tayo ijay kwarto nga ayan ko,
Mayat mo no ijay ka nga agtrabaho. Tahos tonto no ag kolehiyo ni Ami. Kabaelak nga ta, Mare? Ay na, Mare, nalakalaan. Dagiti abong ti kama, kan supot ti pungan ti malabaan, kan maplantya. Agsagada kayo, tainton umay a Biyernes, ada summative test tayo. Kanayon kami mata nakasagana man. Nalalaing kami ngamin. Nubalpas ti summative test, agsagada kayo para iti final exams, inton umay a bulan. Awan parikot, ma'am. Nakasagana kami. Ibagbagak kada kayon anasapa, tapno awan rason nga damabagsak. Ti saan ang makapasa iti summative test kan finals, saan ang makamarcha inton graduation. Agulit. Awan ti agulit, ma'am. Nalaing kami aminain. Nagagat kami ngamin nga agripaso iti leksyon may. Oh, Ami, apoy adi ka matagtagari. Ada ka di parikot? Ha? Ay, awan parikot, ma'am. Nasakit lang ti ulo. No nasakit ti ulom, ingka mangala iti agas iti clinic ti pagadalan. Payajak makita nga agripaso ka kadagiti leksyon mau apaw. Papadam kaday, takanayon ka matarumrumwar. Ijayak balay ti kaklasek nga agreprepaso, lolo. Imbag ijay, tagtitinulong kami nga ag-review. Adda na kay baga kanyak, ngadda ka nun kaayan ayat mau. Agpaiso kaday. Ala, saan apod no day ta, lolo? Awan kayan ayat ko. Gayam ati adda. No mabalain, saan ka pa'y kumaamaki ayan-ayat? Ubing ka pa'y. Saan ka maibusan iti lalaki? Ay, unay kat ta maibusanan, lolo. Kastaman ide ti imbaga kininanang mo. Ang di nakintaltalag. Iswada ijay, nagana kabalasan. O sige, lolo. Ada pa'y aramidan mo iti balay ti kaklase. Ay, sorsor ka la, sorsor. Hinton kwan, saan ka nakagraduar? Sa dino nga iti pagpasyaran tayo ita. Ngayon tayo agpasyar. Ni Cleofe, ti partner ko. O di awisan mat ni Ami, tapno da ka partner mo. Awisan nga agpaiso, tapno damot partner mo. Agmay may sakakit din. Ay, pakpakawan, nunipay mo't ami. Saan a presentable akaduwang agpasyar? Pangrafrod lang ni ami. Saan na napintas? Saan pa'y makita no iti kasipngatan? Isukit din ti kadit ko. Never mind. Uy, nalipatan yung samatan. Makagraduar tayo gapukin kwa na. Siguro, madama ti ripaso na ita. E dinto tada tayo kat happy go lucky tayo laan. Kasta ti kunada ang masirib. Amuna ti agbyag. Ala, hintay kiti nagpasyar. Bayan tayo ni aming ag-review para kada tayo. Igatangan tayo lang iti carbon paper kan papel. Nangaton ti maala tayo iti summative test tayo. Ninang, ada ka di pa'y bakante, iti ibagbagam a para labakan, para plancha iti hotel a pagpapaayam? Inton agbakasyon kayo, balasang ko. Apag isunto, inton makagraduar ka. Barang mo agtuloy ak matlaang iti kolehiyo, Ninang. Basta lalaingan. Ti kinagagat nga agadal. Matunoy na ti arapaap na iti biyag. Sapay ko matagbaligi ak, Ninang. Didak to siguro ikuskuspil dagiti kaadalak. Nagbalinak to a professional. Apay nga ikuskuspil da ka ako nang. Gapo iti kinalukmag, kan kinabasit ko. No maipapan iti kinalukmag mo. Maikat dayta, babaan iti diet, kan exercise. Kanayon ta nga exercise. Tapno maikat ita ba di tabakin. Padasag mo nagpaiso ti kanayon nga egersisyo. Ang jogging iti binigat. Wan, dakkel ti maitulong ti exercise iti bagi basang. Kan pilyam dagiti ipaunag mo.
summative test tayo na bigatan. Naka-review siguro ni Ami. Uray da tayo. Naka-review tayo, met. Nangato lakit di man ang timaala tayo, iti-test tayo. Una, ingaid tayo ngamin tinag-review. Kaano pa, nga ingaed mo tinag-review, abets? Di ka natagari. Ang mga nuad na makangag. Imbes at yung muda, kahit nag-review tayo. Awanin na, mabuking tayo. Mayat, abiyag ti kastoy. Oray saan tayong ag-review? Nangatulat tati maala tayo. Hello, si kakadida ito'y Ami. Uwan, ma'am. Salak ang makaumay kita tamad din namin si Bagit. Maudi ako nag-test. Sige, iha. Ikan kanto iti panawon mo nga test. Sa dabale, tamok mata na nga to ti maalam iti exam. Agyaman ang iti konsiderasyon niyo, ma'am. Awan anyaman na. Ang ibagak itaken kan. May saka kadag iti pagpilyan ang maikan iti pamadayaw inton graduation. Agyaman ang unay, ma'am. Timagunod mo kat babaan iti gaget kan anus mo. Saan mi abasta maitad aman nursuro dayta, Ami? Apay ngay, dandanin ti test. Ngam awan pa'y ni Ami. Ay, kasano tayo? Sapay nakasaganan ti carbon paper kan papel tayo. Apay na awagan Conrad. Ibagam amang rugin ti summative test. Awaga madagos. Kabayatan asampay asimrak ni ma'am. Madnal mo dadya ko ribot. Apay anala daw, kat amo nang ada summative test tayo. Sige, awagak ni Ami. Ay, awan day dya girlfriend mo. Umanagin ni ma'am, oh. Awan pa'y laeng. Ay, saan ko girlfriend DJ ako ribot? Hello, Ami. Apay niya mawag ka, Conrad. Danda ni Mang Rugin ti test. Apay nga awan ka pa. Nagpangada ka ni ma'am. Madmadi ngamin ti Bagik. Kaya't mo asawan, aglangan ka ita. Uwan, Conrad. Nagkapit ka ba, anan? Malapit ang una ay arungwar. Ha? Kasano nga rodan ngay? Anya ti, kasano ako na? Kasano ang makates ka? Maudi akto ka no, kunan ni ma'am. O sige, Conrad. Ay, Anya? Apay akas to ti rupa. Masakit ka no ni Ami. Saan ang makaumay? Nagpakadapay ka no ka ni Ma'am. Anya, mas pangarudan. Kasano tayo nga rudan? Nang namnama tayo anang ato ti maala tayo. Awan mo tinamnamaan tayo nga agpasakat. Delikado tayo no kastoy. Saan tayo mo nag-review? Sapay ko na ni Ma'am. At inababati maala na iti summative test kan finals. Saan ang makagraduar? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay wita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan ni Ami, iti impaaramid na Conrad kankwana. Di na ngamin mairusok, ti mangluko. Nadlaw nga rod ti inana daytoy. Isu nga imbalakad na, nga agridam daytoy. Ken saan apaaramat, iti madi nga aramid. Kabayatan na, nagtultuloy ti kinaballog dagiti talno. Idinadanon ti eksamin da.
saan anakapan ni Ami, kat madanagan dagiti talo. Papagayam, denggan tituloy te seryetay o itaalawas ang napauluan. Tinaipuspuspi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Kasano tayo nga dan? Nang namnama tayo anangato ti maala tayo. Awan mo tinamnamaan tayo apagsakaran tayo. Delikado tayo na kastoy. Saan tayo mata nag-review? Sapay ko na ni Mama. At inababati maala na iti exam. Saan ang makagradwar? Ha? Aday ito ni Ma'am. Igam na dagiti nagado at test papers. Sigurado lakid di. Ang nababati maala tayo. Apay nga min nagsakit ng kuribot. Ay, awanan. Naglangan ng tipag-asa tayo. Naglangan ka adin na oras, anak. Sapay, exam yo ako na. Inawagak matkit din ni Ma'am Nanang. Imbagak amadmad iti bagi. Nasaya at nga rod no inawagaw. Tapno ang mo na amasakit ka. Adamat kiti pagsaya at ti panagsakit ko, Nanang. Ne, apay ako na nga adda pagsayaatan ti panagsakit mo. Tapno awan pagsakaran dagiti talo. Amangan no ipandagdaman ti papel kan carbon paper iti test paper ko. Madaksanak no maduktalan ti maestra. Ay, talaga amadi ti kasta nga aramid. Talaga nga agbalin asado dagiti kakasta a klase ti estudyante. Wen nga rod, Nanang. Mangnamnama dalat ta iti sabali. Di dakat ag-review. Alang nga rod, anak ko. Agpaimbag ka. Maturog ka. Tapno daras ka agimbag. Kaya't kayo ang makasarita iti opisina. Da kayo, Conrad, Cleofe, ken Edwin. Aapay ka di, Ma'am. Iti opisina ti pagibagaak. Napatag ti pagsasaritaan tayo. Inton reses ka di, Ma'am. Inton walpas ti klase inton aldaw. Mangaldaw kayo pa'y nga umuna. Sakbay nga umay kayo iti opisina. Uwan, Ma'am. O sige. Sus, ano nga tatiba gani, Ma'am? Amo pa yun. Saan nga taaga po iti resulta ti test tayo? Delikado no kasta. Amangan no di tayo mat makapasa. Kaya't ko ang makasarita dagiti dadakelyo. 0 kayo ngamin iti test yo. Kasano kayo kuma ang makagraduat? Paggraduaran da kami Ma'am. At dapay mo ti maudi ates. J-finals. No lakat na nga to amin ti maalayo ti finals, barang makaabot ti grado yo. Ngam no na baba, ladingitan. Kanayon kumat nga imbaga nga agrepaso kayo analaing. Ikagumaan mi ti daytoy finals, Ma'am. Pudno day ta, Ma'am. Ikagumaan mi ti agripaso na imbag. Last chance yo daytoy. No nababa pa ilaang ti maalayo, awan mabalin ko. Talaga ngamin ang nababati grado yo. Pangasim, Ma'am. Saan mi akaya ti agulit? Uray saan nyo akaya ti agulit no saan kayo mat nga agreprepaso. Kasano kumaag mumato ti grado yo? Ay, baso ni kuribot da ito. Apay ngamin ang naglangan. Nangato ko matinaala tayo. Barang daytoy sumaron no nga exam. Kat nangaton ti maala tayo. No addanton ni kuribot ami. Sa bagay, isulaang tinamnama tayo. Sayang ti kinalaing ti loka. Tas saan mo't lang agtuloy ti kolehiyo. Wala. Anya ko mga iti pangalaan ti inana iti pagtuloy na. Siguradong agmulan tulang iti kamote kan sabay jay bangkag da. Anya pa yung ay tinamnamaan nyo ang mapasamak. Imbag no aglako iti bananak yo ta sigurado. Agmula idinto tada tayo, mapantayo agadal iti syudad. Kasanon, saan tayo ang makagraduar? Basta, agsakar tayo kinyami. Makapasa tayo. Ninamnama ka makaturpos ka.
Taday isang kaibagam. Alanganin matgayam. Ika gumaak na iti finals, Lolo. Makagraduarak to. Kung ti maestrayaw nga alanganay, nagbababa ti grado yaw. Santon, Lolo. No makaturpusa, inaktumot agadal iti syudad. Nula kita makaturpos ka. Nangam no saan? Saan ay? Sayang lang ti kwarta. Namangan no di mo mutlang ipasnak ti agadal. Ipasnot ko, Lolo. Ika rin. Uray kitaam to. Arami ti pakakitaan. Saan kit akare-kare? Nga itayad mat ti kalay. Itaklaan at ng kari, Lolo. Hangam ka na yun mo nga ibagaan na laing ka iti pagadalan. Hangam saan mo't gayam. Ta nagbababa mo ti maalam no agiksam kayaw. Agtuloy ka kadi iti kolehyo? Kung nadagiti dadakkel ko, ano saan na kano ang makagraduar ita? Saan na kanon nga agtuloy? Oray ni Lolo. Hasta mo timbagana. No di data pagtuloyin. Yagtaray talangan. Agtaray? Papanantangay? Kumupurmi ditan. At nabasit abala idi asibek ti talon mi. Ida ita pailangan mapan. Ito nagbaybayag. Uray gamit ang tumatlaing. Sige na ron. No di data pagadalan. Kapilitan aday tanto ti aramidon ta. May mayat ko man o makapantamot iti syudad. Kunada mo't asayang ka no ti kwarta. No saan ko nga ipasnag ti agadan. Kastamot ti kunan ni Lolo. Mabalin mo ka din ti mapanigi pagadalan, Basang? Wan ninaw, kabaalakon. Agsubliak manin iti syudad. Ito nagbakasyon kayo. Umayak to manin, to umay kay sukunan. Umay kami mati dyan syudad, Ninang. Uwan, Basang. Mabalin mo ti trabaho. Kabayatan nga awan tupay klase. Kaya't kumatiag trabaho, kabayatan nga awan klase, Ninang. Ado ti part-time at trabaho ijay, Basang. Mabalin mo't akasaritak ti busko ijay hotel, tapno ang trabaho ka ijay, akas part-time. Agan nagtangarod iti panagbiyahem, Ninang. Agyaman nakbalasan ko. O sige, agpatuloy ang arudan. Inakmatan, Ninang. Ang mga no agsama tibtesak man. Ijay kan office kong agtest, Ami. At the teacher ijay akadwam. Vacant period da. Wan, ma'am. Ay, kumusta da, Cleofi? Edwin kan Conrad, ma'am. Nangato ka di mati na alada? Agpapada daan na zero. Amangan mo saan da makagraduat. Kasta ka di, ma'am. Kaasi damat nga rod no saan da makagraduat. Awan pa basulan da. Takanayon kumot ida palagipan. Kan ada na kaibaga kanya, akanayon da kanungamig na agbalog. Isumat lagayam nga awan oras da nga agripaso, ma'am. Lukas la kumaamin kan ka nga estudyante. Awan parikot ti manursuro. Igagawad ko ti agadal. Takayat ko ngamin makalongaw kami itirigat kaninanang ko, ma'am. Kasta, tinasayaat nga na. Amo na nga isaganaan, tinasayaat, masakbayan na. Apay anak kami suot ka amang kitkita kan ni Koribot. Lusan ko nga naglangan da ita ako ribot. Adda ka manamnama mi kinik ti Yofi ang mapanagadal ijay syudad. Saan mo pa'y naipadlaw ti suron mo kunkwana? Tap no pasakaran na tayo inton finals. Kung nadamot nga alanganan na makaturpos tayo. Imbag ko ma, lumasakar tayo amin nga answer na. Adda damag nga amangan no yalis da ni Kuribot iti sabali a seksyon. Tapay nga yalis da. Jak mawatan. Adda ka no nang kid daw nga yalis da iti sabali a seksyon. Saan nga ta? Nga iso tinagkid daw? Awan timbagada kasta. Hello, Mare. Inaramid mo ka diti imbaga. Man, Mare. Napan ko kinasao ti maestra ni Ami. Ti
Kinid daw ko, ayalis na iti sabali a section no madalin ti finals na. Nasayaat. Imbagam ka diti makagapo. Saan ko maimbagat inaramid ti talo a kaadalan na. Basta nagpakaasiak, ayakar na no dandanin ti finals na. Ay, dagita mang namnamalaang kenkwan. Di da namnamaan asaan da akadwa inton final test da. When taijay sabali a section ti pag-eksaminan na. Kaadalan da iti sabali a section kunak manlaangan. Nasaya at mat, tapno di da maaramat iti kalukwan ti inaanak ko. No kayat dati makapasa, agrigat damat Saan kat asabali ti agrigat para kadakwada? When imbaglakid din, tanasingkat ti maestrana. Man nakaawan. Agyaman tayo iti apo, no kasta. Hala, dayjay laang di kayat ko amamuan. Kasta pa'y nga rod. Bye! Awanan ti parikot mo, anak. Nakasaok ti maestram. Kinid daw mo nga ialis dak iti sabali a section, nana. Wen, ngam kuna ti maestram, nga inton madano ti finals. Kayat na ngamin nga agyan kalata iti section na. Agyaman ak, nana. Didak maaramat dagiti sadut nga agadal. Mangnamnamadalat ta iti masakarda. Imbaga, tainsing-asing mininang mo ti aramida. Di na kayat di naramid da kanyak. Isu nga imbaga na ti kasjay, nana. Agyaman taken nininang mo nga Edna. Isu ti makatultulong kada ta. Wen nga rod, nana. Uray awan ni tatang ko. Takasla duha kayo mat nga inak. Wen babbalasang kami pailaang idi. Aggayem kami. Saan ka di ngagpada kayo nga ulila, nanang? Pudno dayta, anak ko. Iso asaan lang agayem ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Kasla agkapsat kami. Ladingitek, gam saan kayo makagradwar? Ha? Apay ngay, ma'am. Paggraduaron da kami mo't Saan ka di nga imbaga kada kayo? Last chance, tiintad ko kada kayo. Nagbabalat ta tinaalayo iti test. Ma'am, pang-asiyo. Ikan na kami kuma iti konsiderasyon. Wen ko ma'am. Maasi kayo umat kata kami, Kasano makagraduar kayo? Saan nyo mat nga igaad tinagadal? Inyalang-alang nyo ti panagadal nyo. Sigurado di na pangadalan ni Lolo. No kayat mo ti makaadal, agulit ka. No makagraduar ka, isunto ti panangituloy mo iti kolehyo. Ha? Agulit? Diyak laki di kayat ti agulit, ma'am. Sumit lagaya masan ka makagraduar. Tabanlok ka mo't gayam. Lolo, diyak kayat ti agulit. Pinaay nak. Kung naklakit day, nupudno ti ibagbaga manalaing ka, ulbud ka mat. Narigat lang amin ti impates da, Lolo. Narigat tadi mo nga roding ka tinagadal. Anya pa'y tibiyag mau no awanak. Apay ko mga awan ka ngay, Lolo. Saan nga nanayon tibiyag ti tao? Kas makita mat, lakaya kon. Adayo pa'y ti bagbagam, Lolo. O sige, tadapay papanak. Nay, papanamanay. Kablaawan ka, anak ko. Si kagayam ti kalaingan. Kablawan ka, balasang ko. Mabalin tayo tun ti papan iti syudad. Nakagraduar ka matan. Agyaman ak kada kayo adoan, nanang ko. Isagot ko kada kayo ti diploma. Nulakit igaud mo ti panagadal mo. Sabali manan a diploma ti magunod mo. Ikarik day nanang. Adapay nangat nga to a diploma a magunod ko. At taray takit din.
Mapantan iti kalapaw mi iti asideg ti talon. Awan tao ita ijay. Ha? Anya ta? Santan tumot lang nga gadal. Di tamot nakagraduar. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naglangan ni Ami iti pagadalan. Gaputa nagsakit daytoy. Awan nga rod nagsakaran dagiti tallo. Kat nabagsak damanen. Tapno mailiklik ni Ami kadagiti tallo. Kinasarita ti inana ti maestrana. Tapno maialis daytoy iti sabali a seksyon. Pinatgandamat nga rod tikid daw ti inana. Idi madanon ti finals. Nabagsak manan dagiti tallo. Kat saan daan nakagraduar. Idinto ta ni Ami, kat nakagunod iti umuna apam madayaw. Kalpasan ti graduation, plano dan ti agpasyudad. Kabayatan na, inawis ni Edwin ni Cleofe, tapno agtarayda. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay ita alawas ang napauluan. Tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agtaray takit din. Mapantan ijay kalapaw mi iti asideg ti talon. Awan tao ita ijay. Ha? Anya nga ta? Saan tan tumatlangan nga agadal? Tadi tamot nakagraduar. Sa bagay, agasawa tan tumot laong. Di agtaray ta itan. Sigurado asan na kaya't dagiti dadakkel ko ti umay makisarita kini lolom. Ibagada nga ubing tapay. Ken sigurado, asan mo't akayat ni Lolo ang makiasawa ak. Isong agtaray tayo. Awan maaramidan da, nunalpasta na nagtaray. Wanya, naragsak ka di? Biyagan ka baba ni itinapud no apanagayat ko ken ka. Naragsakak unay Edwin. Sapay ko ma, tadinak to pagladingitan iti danam. Apay ko mapagladingitan ka. Ay ayaten ka unay. Iso asaan ka apulos a pagsangitan. Sapay ko ma, taag na nayon taan naragsak. Ikarikmet kan ka. Aramidat ti amin. Tapno naragsak ta ka nayon. Kasta akmet Edwin. Datan di kararagsakan ita panawan. Iso nga umay ka man kit di ditoy. Naglamin ti panawan. Arakupan ka. Tapno saan ka malamin. Ay na, nagmayatan ti adda human blanket na. Wala. Saan ka apulos ang malamin? Nadak ang mga rakop kan ka. Nagmayat iti asidag ti talon. Tadwa talaang. Awan magsinga kadata. Iso dito iti pinilik. Tapno kukuha ta amin nagundaway. Awan disturbo. Naimbag ta na sabat ka barok. Saan ka diya sikat isigo na kaadalan ni Cleofe? Wan lolo, apay ka di? Ay sumagmamanong aminan nga aldaw sana nagawawid. Amom ka day ti ayan na barok. Day tamot lang ti dinamag ti dadakkel ni Edwin kanyak lolo. Sino day ta nga Edwin? Kayan ayat ni Cleofe. Anya ti trabaho na. Awan lolo. Kadwami kan ni Cleofe asan ang nakagraduar. Anya? Ay, no si Moro ti apuken kwa na. Anya ngay ti pagbiagda. Dayta ita ti parekot lolo.
Ay, awanin di apok. Nayaw-awanin. Hello, Conrad. Nakaawag ka, met. Hello, ayan mo. Kadwam ka din ni Cleofe. Birbirukan ngamin ni Lolo na. Saan ka diya makaungat ni Lolo na? Makaungat Pangalaam ka no itipakan mo kan kuana. Kwa. Kinapudno na. Awan bagas min dito'y kalapaw nga ayan mi. Loko kayo. Nagtaray kayo gayam. Kasano itan? Kunam nga awan bagasyo. Anya nga iti kanan yaw. O may kaman kit di dito'y bare. Mangitugot ka iti bagas. Pangalaam nga iti bagas. Awan mo't kwartak. Alangan ang takawag ti bagas may. Taitad ko kada kayo. Kaasininanang ko anang gatang iti bagas may. Kasano nga taitan? Numapanak iti balay mi. Ang mga danugan nak ni tatang ko. Mabisina ko. Awan mo't iluto tamakan. Ingkag kita iti saluyot. Kendad duma pa mabalinta nga idengdeng. Ado di maala ang madengdeng di tatalon. Namawan mo't bagas. Alunusan ta ka diti dinundeng awan innapoy. Wala na. Imbag tulan na makairemedyo ak iti bagas ta. Inakpadasan ti mangalay iti balay mi. Ingka nga rudon mangala. Tatalaga ang mabisina kon. Di tapay makaraman mo't iti naimas amasida. Panayin lambong lata. Taawan pa'y buguong wano mantika panggisa. Saan ka nga reklamo? Uray sakit aburido akmet. Day taitan ti bagam. Idinto tako nam idi adinak pagsangitan kan pagladingitan. Imbagak aya nga min ngagsangit ka. Bagay di balay mi ka ni Lolo. Kasana kastoy. Apay numapan kalangan iti balay ni Lolom. Kagap-gapong samot iti Jim balasang ko. Wan ninang. Napanak na Jim. Tapno agtali na amaya ti postora ti bagig. Saanen akasla idi analukmag ka. Sexy ka itan. Gapota ka na yun ka amapan ag-exercise ijay Jim. Kan saanon akasla di high school ak nagbasitak. Adamat basit di makalak manipod ka na yun ti ehersisyo. Kat, kumusta amat ti panagadal mo? Mayat mad ninang. Ala, igaud mo ti agadal. Iti kasta, agbalin kanto a doktora. Tulungan kang agplansya ka dagiti linen ken supot ti pungan nanang. Basitan ti saan ko analpas. Saan ka di amapan ka ita ijay eskwelaan? Inton malampay ti klasik nanang. Ala, ingka nga ruden aginana. Huston to, numapan ka manan inton malam ijay pagadalan. Nasapa pa'y mat nanang. Agplansya akpay. Sanak anabannog tapno aginanaak. Sikati rumbang nga aginana. Sa anak anabannog, anak. Nalagan laang mati trabaho. Tulungan ka, tapno agiddan tang aginana nanang. Ay na anak ko, saan abagay iti may santo a doktora ti agplantya. Ninanang mat, saanak pa'y mat a doktora? Awan papanan na, no di kastanto, anak ko. Basta igaed mo ti agadal. Wan, nanang. Umuli kan tumanan iti entablado amang awat iti award ko. Nabigot kayo kadain. Iso na lagip yon ti aga-awid. Ha? Pakawanan na kami kumalolo. Kunam idiasaan mo atuladan ti aramid tinam. Saan may tatinulad mo may? Kasto isang amin tigasat ko, lolo. Ubing ka pailaan. Gamadlaway na adakkel ta dyan mo. Saan akas ta tinagbanagam? No amom ti dimngag iti pamagbaga. Lading itat, lolo. Kunak namin no naragsak yada asawa na. Naragsak no insaganaan yu pay. Ngem no aggaganat kayo, ngawan met ti isu amin yaw. Kasano ngay nga agragsak kayo. Agpabawi
Nalpasan, Lolo. Kanya ngay nga raw, kawanan ti mabalin tayo. Nagmayaten no may santon a doktora ni Ami, Mare. Wen Mare. Bareng maragpat nanto ti ambisyon na. Kumusta nga tamad dagiti kaadalan na anang ikuskuspil kan kwa na ijay lugar tayo? Masiguradok. At dadamot dito syudad nga agad-adal. No, intuloy dati nagadal. Sapay ko taintuloy dati agadal. Simang sangput ka pa'y laeng, no nabartak kamot laeng. Nagyan ka kuman, ije nagbartakam. Amom ka dino apa yan nagbarta ka? Parigod ko tangiwat mo! Naglaing ka nga ngiwat! Awan ti agngiwat, no awan ti langgong a tao. Naglaing ka nga busingar! Inyinaw da kan sama ti tsimpo ti gubat! Kad si kangay, inyinaw da ka di tiyempo ti layos. Iso akanayon kang agpadanom no mabartak ka. Ayan tay kapas na ya. Tapulatak man tilapayag ko. Sakbay maturo kak. Tapnawan ti mangmangag ko ang iwat. Pulatan day tang iwat kan agong mo. Tapno may mayat. Ije karwara maturog. Ha? Saan nga ije katre? Tama nga nagpadanom ka manan. Good morning, ma'am. Ada kagayam dito yung syudad? Si kakadidaytan, Ami. Oh, nagdakkel ti nagbaliwam. Ubingak pa'y ngamin idi, ma'am. Kasla baboy ti kinalukmag ko. Ngamita, nagseksi ka mo tan. Pimudaw kan medyo timayag ka. Kumusta kayon, ma'am? Ijay ka di pa'y lugar tayo, ti pangisursurwan niyo? Imalisak iti lugar mi balasang ko. Kay kayat ko ijay taas asidag. Nabayagan na jaknap-napan ijay, ma'am. Kumusta nga tamat ng Dakliofe, Edwin, kan Conrad, ma'am? Ay nabayagan ang nagtaray Dakliofe kan Edwin. Idi pa'y nabiit kayo ang nagturpos. Ay, jak man amo no, manumot ti anak da itan. Kayat mo asawan, ma'am? Di dan nagulit ang nagadal? Ay saanon balasang ko. Ay katsi kangay, anya mo ti pakakumiko, ma'am ita. Maudin atawan ti internship ko, ma'am. Agturpusak iti kinadoktora da ito'y atawan. Ay nagsayatan. May sakan to gaya man a doktora. When, ma'am, kinagpayso na, mapanak ita ija ospital. Nasabat ko ni Mrs. Valdez idi kalman nanang. Imbaga na nagtaray gayam da Edwin kan Cleofe idi pailaan. Di nakanoam mo no manon ti anak da. Dagiti nang ikuskuspilkan ka? Nagasawa dan? Day tama ti imbaga ni ma'am nanang. Ay, kita man lang agpaiso ti gasat. No kasta, saan da ang nakaadal? Balog damot ngamin idi, nana. Ay, gaputa pensyonado ni Mang Dolfo alulo na. Ay, kasyamutan ti inararamid na. Ang basit ti pensyon na. Ta empleyado iti paktorya kano idi ni Mang Dolfo. Pimanaw ni Lolo, tadi na kaya ti ugalim. Sadot ka kano. Nagadulang arudon ti putot mo, kurang pa lang ti panunot mo. Apay kumakurang ti panunot ko? Isu ati kurang-kurang ti panunot na. Tamang rugin ngagkabaw. Uray na kapso, talakayan. Saan ngagkabaw? Amo na pa lang ti sasawan na. Apay nga rod nga ibaga na kurang-kurang ti panunot ko? Tadi ka mo tagbiro kiti trabahom. Di pa'y makaraman dagiti anak mo iti naima sa makan. Makaramandan to, uno adan trabaho. Anya ko matrabaho. Agbilang iti poste ti kuryente.
At dayamat kasta at trabaho, ti agbilang iti pusti ti kuryente. Agmalmalom kamot gayam nga agtamtambay. Nasaysaya at pa'y siguro, no sumra ka para vulcanize iti pilid ti train. At dayamat pilit ti tren. Ay, agkakanatan ti malablabid mo. Bisin mun samot daytan. Kablaawan ka, anak ko. May sakan a doktora. May sakan a profesional, balasang ko. Dahito kat baligi tayo atalo. Nagtitinulong tayo, aging gaan natunoy tayo ti baligi. Ay na, nagmayat itirik na. No ti arapaap kat matunoy. Kayat kung agserbi ka dagiti tattao a marigrigat, nanang. Nasaya at dayta apanggap mo, balasang ko. Ti panagserbi iti marigrigat, ni Apo Diyos ti mangsupapa. Cleofe, natulid nila kay mo iti deras, gapo iti bartak na. Ingkay baga kadagiti dadakkel na. Awan kwarta kapag paagas ko kenkwana. Anya, saan ka madanagan iti napasama kan kwa na? Nauma akon. Kanayon a problema ti itad na kanya. Sige, tainak ibaga kadagiti dadakkel na. Di na siguro kayatan at imangantiin na poy. Iso na pa nagpatulid iti daraas. Nabartak ngamin isu anatulid. Gongkuna na Jakmot imbaon ang mapan uminom iti arak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yu ita alawas ang napaulwan. Tinaikuskuspil. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas ang napaulwan, tinaikuskuspil, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, inak ibaga kadagiti naganak na. Di na siguro kayatan at imangantiin na poy. Iso na pa nagpatulid iti daraas. Nabartak ngamin isu anatulid. Jakmot imbaon ang mapan uminom iti arak. Dahil talaga min arak ti amuna. Awan lang arudon ti makan mi. Sige, mapanak enji balayda. Mabit lang nga rod. Sumuruta. Pare, isang atdakan dito daraas. Ayan ko ka day. Isang at. Hindi ka di langit. Awan ti mamartak iti langit. Impierno asiguro tado. Uray kayam deras. Sa dalata masingkan dito eh. Impagtamom adaraas dito eh. Kunam siguro adanom. Iso nagdive ka. Ipagkatdakan pare. Tapno maisang atda ka. Sige, bagat. Stop, up. Kung ba't kano kailalam kabiyag mo. Amumot adaras dito eh. Ne, kunak manusaan ka nga umay dito, Cleofe. Sauk lang dahil mo tatamasuro na. Ala. Awan lang arudong iso amin mi. Nainayon pa'y dahito yung panakadisgrasya na. Agyaman ka. Tawan na tukul ato lang mo. Kasla ka mo't igatan niya. Ta saan ka apulos anablo. Apay manan nga igat. Tingamin igat, oray musmusam, nagalis kat makalibas. Asta ka, natulid ka lang arudon, saan ka anan ano. Dahil di pakakita, may tikinalain ko. Nalalain ka pa'y kumaano makabiro ka iti trabaho.
Uray basurero laang. Mayatan day jay apang suportam kada kami. Ay, kita basueron. Imbag pa'y day jay tama ko na nga trabaho anadalos. Ngam si ka, anya ti ammom, agbartek. Iso day ta, natulid ka di na oras. Dayamet, akin pagayatan, iti pan nakadisgrasya ka. Inkogtar na ka siguro ajay nakaladawan iti ininom yung arak. Naut-ut dagiti sugat ko. Nagasgasan na ka dagiti bat-bato iti dras. Suyatak to pa'y iti arak dagita sugat mo. Imbaglaang nun, tada nagpautang iti kwarta pagbayad iti ospital. Nagutangam. Ado a tao, ngam ada porsyento na. Isungainton agimbag ka, ika gumam abayadan. Saan ati aginom ti ininto na ram? Tala, wanin. Ikagumak ti agi remedyo iti pagbayad. Rumbang laang tano mabayag ka makabayad, umado ti utang mo. Nagrigat ka ti kastuyin at bayad iti utang. Iso aliklikam ti arak, ta isagmak na ka. No maulit pa'y daytoy, makaamukan iti biyag mo. Di na kun ibibiyang, parikutla ka na yung tititid mo. Apay ka di akanayon ka, masursurun kanyak. Masurunak, tano saan agapukin ka? Saan api manaw ni Lolo? Papanan ka diti doktora nga anak ko. Mapan kami ag medical mission iti agduduma barangay nanang. Kaasimat dagiti awan kwarta na amapan iti adayong ospital. Nasaya at day tanga intuyang da. Tamakatulong ka dagiti marigrigan. Inton adu ti matulungak. Mapanak to ije sa bali apagilian nanang. Anak ko, nasken ka di pa'y amapan ka ijay? Saan mo ka di akayat amapanak iti sa bali apagilian nanang? Panagkunak, agbyag tamet, uray adda ka ditoy. Ado ti matulungam, no ditoy ti pagtrabahuam. Sa bagay matkit din nanang. Nasaya at di tumulong iti pada a tao, ngam ti agpabak na nga imot. Pudnot ako nam, anak ko. Natanon man ti kasangay mo pare. Awan ka din ti plano mamangasawa. Maamakak pare. Amangan no agbisin tulaang ti pamilyak. Samay sa jak pa'y nasarakan ti kunkunada akapisi ti pusok. Iti damo mi tinagden na kini Cleofi. Kaslawan pating ti ragsak mi. Ngami di agrigat kamin, ay na. Nalaos ababawi ti marikriknak. Siguro, oray ni Cleofi. Kastamot ti marikrik nana. Isu akanayon nga agniwat ako nam. Saan nga man nasaya ti masapa ang mga asawa? Naragragsak mo't lang ti biyag. No awan pa'y ti asawa. Pagkunamat. Una, tano agbisin da giti ubing. Ay na, parikot. No agsangit da, parikot. No agniwat ni misis, parikot. Sana mabiibos a parikot. Ay sus, narigat gayam. Ay, magtawang pa asawa. Ay, no tarakan la kumaadingwen. Isublik idan. Ang tao damat ngamin. Si kakadidaytad, Lolo Dolfo? Nay, si kamait maestra. Nagranata mo't dito'y tsindaan. Uwan nga rod, Lolo. Kumusta nga ije lugar niyo? Nabayagan ajak napnapan ijay, manipod imalisak iti pagisurwan. Ay, uray siyak maestra. Imanawak mo di jay. Tajak magustuhan ti ugalay jay asawa ti apukaw. Ha? Si katipimanaw? Idinto tabalay mo day jay, Lolo? No papanaw kida. Kasanuda nga ay. Ang masaan aron ba nga iso ti agari iti bukod mo apanay? Rumbang ka day nga agsubliaki jay, maestra. Rombang laang, Lolo. Kukwam day jay. Nubastusan na ka. Pagtalawam, tapno saan amarwam. Imbag ka nagawid kan, Lolo. Mailiwak unayan kan ka.
Mailiwak metain, iswa nagawid Kumusta kayo, Lolo? Napanan nyo ka di. Iti balay, iti may sakabsat ko. Kumusta kayo metay? Ayan ti asawam. Adda di ta kwarto, Lolo. Agpapaimbag, takagap-gapo na iti ospital. Nagsakit? Natinag iti deraas ta nabartat, Lolo. Ado ti sugat na. Barang pagnakman na daytan. Daytamo ti kunana, Lolo. Imbagak ngamin ang makamon iti biyag na. Numaulit pa'y ti pan nakadisgrasya na. Nabayag aditay na pa ni Jay lugar tayo. Kasano nga tanti balay tayo ijay, Mare? Uwin nga rod. Anya nga ta no mga latamot iti bakasyon ta. Taintag pasyar ijay. Kitaan ta no anya tinagbambanagan ti balay tayo ijay. Uwan alaman nga rod, Mare. Kasta ti aramidan ta. Ay, amangan mo't no nagbalayan ng tinagdudo mga insekto. Intaman kit dingag paiso. Pagpasyaran, kan agdalos tamutan ijay. Wen ay kunagayam ni Ami. Ijay ti sumaruno apag misyonan da. Apag iso, intadalusan, tapno adamot pag naudan na inton mapanda ijay. Wen ay na, nabayag aditay pimasyar iti lugar tayo. Makita ni Ami dagiti sigod a kaadalan na ijay. Dagiti sigod a nangikuskuspil ken kuana. Ay sus, napuno iti sapot ti lawalawa iti unag ti balay. Madlaw lata, anabayag nga awan nagnaed. Anya nga tangal daw tiyo umay daami kan dagiti kakadwana ditoy. Inton umay samot ka no alawas, hanggang sa anak asigurado, no anya nga aldaw. Sa bagay, inyo mandan sa kano kadagiti opisyalis dito iti maipapan iti medical mission. Amo siguro dagiti tattao, no anya nga aldaw. Nalabit akasta. Sige, urayin talaangan ti awag ni Ami, no kaano da nga umay ditoy. Juan, Mare. Hello, anak. Nakaawag ka met. Kaano kayo nga umay dito, kadagiti kakadwam? Inton Lonis ang nanang. Ado ka nung amin ti agurigor kan aguyak dita ko na ni Kapitan. Kasta ka di. Saan kami ngamin arimrimwar, tanagdaldalos kami. Nasa isayat no saan kayo pa'y arumrumwar, nanang. Apay ngay, anak ko. In kami ko magpasyar, tan nakadalos kami matan. Amangan no maakaran kayo. At the outbreak kanu ti uyek kan gurigor dita. Iso akasapulan ti tattao ti medical team. Kasta ka di, anak ko? O sige, saan kami pa'y ngarod arumwar? Si Kamat yung masabat ko, pare Conrad. Nagapwap. Ay na. Ay, umayak ko may balayo. To may kawisan. At ay patrabaho nila kay Asyong. Sus. Luyak Kamat. Anya ti patrabaho na ya. Ipasimpa na kano ti pagyanan ti anak na. Agtrabaho ak. Tapno at gatang ko iti agas ko. Nakaroon tauyak mo Anya ti taltalyawon? Italang ang nakitak ang nakalukat ti tawa ti balay da kuribot. At dadanga ta. Malagit mo ka di pa ni kuribot? Manon atawan ti napalabas. Itakano tiyo umay dagiti do doktor iji pagadalan.
Ita ka di Jay. Wan ka no, iso ti imbaga ti midwife ditoy. Kaduan nak ta ipanta ijay dagiti ubing. Aguyo ka nagurigur da. Alaman, taubak dagiti duang anak ta. Ubam ti inaudi. Amo ka din ni kumparem a Conrad ti iyo umay dagiti doktor? Amo na, mapanmot la Jay.